Komisi benta penrakhe ya kesengi penek pensa ya kemariang lane kabala jutip kum ka World Environment Day kabala jurakhe haman la kasan tarik jeliu habaro satlak ka perthai na kaliang ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement lingba ka Social and Cultural Committee hapo ka jingyalam usamla James Kharbuli Secretary Social and Cultural Committee bat usamla Roni Pengrop ha ka jingya trelang bat ka St. Michael's Higher Secondary School Umsning bat ka Balawan College Umsning ha ka laiterik jeliu kila penlong ya ka program thungi ki tenrai ding ha St. Michael's Higher Secondary School Umsning ka Shillong Archdiocese Youth Movement kala shim ya ka sinjam ka bakraw ka ba kila pen ya ka nuksa ka babhash ki patba ya ka jing penne pensa ya ka may mariang Komisi benta na katay ka kamthung ding ha ka jingrakhe ya ka World Environment Day layo ban penlong shwa ya ka program balingkot ha ka school hall jong ka St. Michael's Higher Secondary School ha ka Balawan ban sakhi daw Dr. Celestine Lingdo MLA ka Umsning constituency ha ka jingdon rengkat Father James Reshilla DYD Father Lawrence Kharluni Principal Balawan College Sister Idalyn Soklat Principal St. Michael's Higher Secondary School Uba Albert Sngi Lingdo Senior Manager NRM Meghalaya Basin Development Authority Uba la jingkran bat pensyai halor ka World Environment Day Kasamla Cherry Kharbi Q General Secretary SACYM ha ka jingsak hilang ru daki kena school ka St. Michael's bat kisamla pule na ka Balawan College bat kiway-kiway yang dilakukan kerja kai rujuk mentara saya I want to invite you young people youth policy maker and everyone let's take a concrete step how we should do that let's break down the points let's try to understand what is the policy kumpani tip ini with policy kasih dia sendiri kadu kalau boleh sekali pun kadu jokari kasih jadi yang mereka kalau mau kerja kerja apa kasih Kristen sama kali pun kadu jokari kasih jadi kamu bahasa boleh ni hari tentu dan apa kalau dalam orang apa baiklah wah ini yang harus kita dia apa juga kan lihat us what would us know? Why? Anybody has to answer? Because your soil is very, very fertile. The soil. berkat dan mencari mencari yang lagi. Bila kamu lagi bersekolah, nak mencari apa yang kamu bersekolah, milong berbuat di beri di bahaya, bertilang yang diberi lima juta juta. Pasnya nak mencari apa? Ini berkat Allah. Kamariam tak ayat ini kita berkat tumbuh ni ayat yang kamariam terpanjang orang ahli berkat. Mantul Pope Francis of Hati Project care for our community. Kini seperti Indonesia besar, kini seperti gelung Indonesia. Bagaimana kita tahu bahwa kini kita besar gelung ini kita perlu semua. Ini jauh berat, bahkan negeri Syawal, bahkan nikmat ikut negeri Indonesia. Syawal negeri gelung ini, pada gelung kita konsep negeri Indonesia dia berada di sana pun. Apapun yang berkat, pun yang terbaik. Put the dollar, put the dollar, harmony, Muramu, Lana, Number tiga scientifically di arposan stem bro ketuk plastik kampat pun. Para di plastik. Temen tahu stem. Ngaptip di kai mo. Ke headlines negatif, mo. Kecil mentau stem kai. Big plastic pollution. Tinggi manias nok hilang balok berom. Ngimla kiar nak plastik kumbang iba alban menen. Kilometer apa ikon dan kamu bila ni? Bila ni?
pilot plastik. Ke Henry anawai ka meeting ngirai berlayu ini plastik bandung malang ha recycle ini sudah berat salut sekian. Ka choice kede ke jonga jompi. Larangi kuah ka jingla. Larangi kuah pa kataya kanega may marian jongi kan don kam ka jingla nangi simet. Mene suara mana ni? Ngapai ibu mobile kat no kacing shit mo. Lala itu weather app. Kapag i-lipo degree centigrade. Pilih yang po Chennai wat mentah kata lipo kendai Sao Koi. Hakapor baka shit ha Sao Busan. Ke area Nagpur po Maharashtra Sao Popra San Ho. Kata ada kacing shit. Kikimi kikpai kikami kibomde ki baterai kam sarkar habang idon uding na po per utu uding umdan ini nama pelai lalagi ekran sepan kami rakau nak berta kejoki kamde kal air ke baki kampung san kalau sibit min bamayu kalau air kadang long menghindari mesin dan sibit min bamayu tan antara omel tu uding ladira ulok kesami bisa hingga nak omel tu kanlut adok sedok the Henry kayak kecil kelar badan kap nengi gelong lada kipong gue tung si kodli lada ngikoi berlek kata kamu kerkong im kejongi kalau sustainable kamu ngilak penting ya kene kerkong im kejongi dan kebal berom makriya